Knižku, ktorú Závod za kultúru v vojvoďanských Rusnácoch vydal na ukrajinskom jazyku, predstavili akademik Julian Tamaš, Irina Hardy-Kovačević, lektorka vydania Zoja Šanta i Mikola Šanta. Najvažnije u svemu ovome da ipak mi Vojvođani treba jedan drugoga da razumemo, da pročitamo sve te književno stvaralaštvo koji i drugi naprave o svojim važnim događajima, o svom životu. A ako pričamo o multikulturalizmu i o interkulturalizmu, onda važno je to da na tome treba ozbiljno raditi. Nije samo to regionalna svest, ako ljudi jedu nešto i piju nešto, nego treba i da znaju šta drugi stvaraju. Knižka vini i izradi na to Zavod objavena po ukrajinski, co bolo autorove dlhoročné žadanie, ktoré muše nepospíšalo realizovať za jeho života.